He ni mamukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, ya namuntlha of course hi ta eka hi loko Lekker stylist a beef Papa Rhulani na manager Philani. So before hi fika ka beef ya Lekker stylist very very important ku hi break down kahle mhaka leyi hi kota ku kombisa ku swi fike njhani la. Alright, so on the first video mi nga ma tsundzuka hi fike hi vona Papa Rhulani na Philani kha ku dyiwa swa manyanga ka spur ta Papa Rhulani ni nga fika hi beefa na Lekker stylist. Ni ta vekela nyana a short part video ni ta yi vekela ka top comment in full of course. Very lekker former manager. Very lekker former manager a ku dyiwa muhori matafuleni. Swona? I'm done muhori. Matafuleni. Not the flesh can do now. And then from there, we talk about one video. Now you go to channel. Now go to the short part. Line got to cut the whole of us name. Papa Rhulani and a Philani. Papa Rhulani he comes up you know inge the work and the work for ele mataflin of course. Okay, what? So you got the chicken here, Mustafa. Must go on, John. The chicken As you had so video ko na le ko ka channel ta veka link top comment to kai to all na share kai kombiso ko ikarelo yona ihuka and of course yele matafli ango shisha expensive in yeah. So from there kaso kurati 27th September fika I wana Lekker stylist afika posta that post afika zero go au kasi vadda shile matafli Yer so making like yo no live le ya yung le Philani so live le you expose so tarang ko undo ko na mataflin because no mom kam nang disa the first section la lo Papa Rhulani kai complain la aba sha shele mataflin shele starte na lo chwa steak a starte ongo ko shop ra ka sped onga ra ka speda aba shaba kona no aba la chava kona ena steak la ko ka ba xikomang sa aba la chava na huko so ikarela Papa Rhulani so ku dwa huko mano yes onga ra ka spare obviously. Man kuma and then atla continue Lekker stylist la fa komso ko loko vulavuriwa hi me ka spur ka ti live hinkwato ku performiwa hi tihembe ta me matsaka me ku posta post yo kala na vito ni vuriwa beta x moyina leswi nga fika bonsa komisa swona. I think it's fair ku va tsari leswiwa ko before swinene ku hlekiwa so why sweswi fu nga hleki loko swi ya ka this other side so sweswo va expose wini a wo dya ka spur vanhu lava va dya ka matafuleni ku fana na van'wana va swisiwana loko ri amukeza subscribe a ni ta kumela mi teka subscribe. swin'wana swi vangiwa hi n'wina vavasati va ze va famba laha swigankwatsa ku la kaya u tshame kwati no yimisa nomo hambi a ku endleli swilo swa mistake la ndlwini a ku sori a mid so ra mi ti ku yi vula ku swi helini ka ta mina ni rivaleli I ala wa vulavula timhaka leti nga henda khale wa n'unungutela n'wanuna hi tona va ze va famba va ku siya tshikani ku tshama mikwatini mi nga xi tile xi mikwatelaka mi hundzula muti ka matlala ku va tihlambeni I tshame khi rhuketela na vanhu